nenze into njenganalena nje uyazi kuba uzona ukuthi bezongikhokhela semsakazweni noma ke sikhuluma iqiniso ngoba into ngisheshe ukuyibona into wrong ngiyasheshe ukuyibona futhi angiyifiki ngiyisho yabo nje emsakazweni niyazi umuntu obukayo elimshuthele noma nizomsendela istatus or ini uzokubuka abuze ubani endala kodwa wayengasakhuluma ukuthi wayengasakwenza emsakazweni ishada sibanganayo yes ngifikele nje uqala but okwesibili interview yaba ibanga kumina ngathi bekuthina sonke and umuntu owenza interview bani yimina artist so nje ngibukile angiblame nina ngiblame bona angaze ngichazele ukuthi ngubani obuyaphi onamasidi amangaki ozokwenza kusasa oplaneni nakuthi ngize ngiveze ukuthi nesidi ezayo ephethe ukuthi bese kubuhlakanipha nje kwami ukuthi nje angisale sengiveze ukuthi ngiyabona isikhathi bese sishayile abala ayikho into abangibuzayo nami ngiyaxoxa ngathi semhlanganweni ngithiwa ngibala kabe nombono okay sikwazi asibonge laba mfowethu ukuthi umjijela engasekho umfowethu nisamazi nisamthanda nisamkhumbula nisamazi kumenzela izinto kanje phezulu kwegama elithini egama ukuthi ngisekhona nami ngimile into ngithi ngimele mina ngaba ngikho kube kuthiwa iqiniso lelo ngoba khona kwami ngikhona ngoba nikhona nisamile anihle sibalo senu siyanda kunolisehla ngamdala ihlobo lefolo masobuka eThekwini eGoli umfaniswano wakhe iviki neviki cishe uyebona umuntu oseThekwini uposwa ebona umuntu oseGoli noma okuphi ebothe hey nangu uzomacele nangu ushuni uphathisa umfaniswano wakhe ubhaliwe ukuthi Greater ubhaliwe ukuthi Marisburg ubhaliwe ukuthi Dani uyabona iqembu alimile liyakhona so umsebenzi wami mfowethu ngitshela khona namhlanje ukuba nje inkosi ngiyawazi umsebenzi wami kumele ngiwenze mhlawumbe nginqoma ukuthi sengiculile nakho ukuthi nibe khona nakhona la kumina mangithi ngiyalalela ngakathulile ngangizogqoka yabona kuyanzo yabona amasidi amabili aculanga bengizama angizuzama ngiculile but njengamanje lesidi yakhona abafundi siyazi abaculi kuthiwa bakhipha EP mina ngeke ngikwazi ukuyenza mfowethu ngoba ngizochuza ingoma eziwu3 nifike ningayithandi le 16 enginayo or le 15 esele utho nje nithanda ngichuza ngokuthandwa kwami fike ningayithandi bese thina umuntu ethi uhlulekile into ebalekile noma bangakhipha ama-EP yabo benzeni mina into engizana ngiza i-album full album 16 songs and kuleyo 16 lento bekhuluma emsakazweni sengikhuluma nani bafowethu siyazi kule qhala idlala kanjani isitayela siphi yes isona kodwa nje bafowethu abanye babuza ukuthi ezeyiqhala kwamele iphume ngoguthi but ngoba sashawa isikhathi nokuthi yona album eyibe strong nokudlala kwestudio nokushintsha nani ngibona ukuthi angiqhubeke ngenze ezeyiqhala since kuyigroup entsha amangcungwane igroup endala yaziwa inekhala so ukuthi sikhiphe wona zosisebenza asibuyele kwezeyiqhala esakhanda igama lakhona but ke sizoyikhipha isitayela saziyo lesi ningasazi sithe ukuthi but lesi ngoba sabona ukuthi umfowethu menza iqhala kashafuzi basho kanje nasithanda ayinazi ingoma zakhona cishe 3 noma 4 unjalo ngigarantile ngazo sontathu rozoyi4 ukuthi zonke vele sizongena manje izokwenza lento so nje bafowethu ungamoshi isikhathi siyabonga kakhulu into eniyenzile niqhubeke nabanye lobe joyina sibamukele futhi nami ngiyabamukela kwamina nabaqala ukubona benzani bafethu ngikhiphe ivideo last week abanye sebeyibonile abanye but ke ngokuthi masenza into yibe nesystem ukuthi la siyenze because lezi zinto ngithi mazizenza ziyathengisa so ufuna siyifake ipush iviki kuzothi makuphela leli viki mhlawumbe ngolesihlanu umgqibelo umholi wenu omkhulu umkhonza nyamasi uzobe semtshela ngedate esokuthi umgqibelo ngisona uzokhipha enye futhi ivideo yamanzi kumali yengoma ethile ngeke ngisho ngishuthe zambe iband khona yona inhloso yami ukufika nabo but ke uyazi ukuthi emculweni
umculo into yesikhathi esithile futhi since kune-lockdown izinto ey'ningi bey'bambezelekile ungagcina i-choose ukuthi enzeni but nje since kuqala ama-festival ngizobabona bekhona ngemva kwami sisebenza nabo bakhona ukukhuliseni omagqezinjengoba bazi bonke bakhona but into engishise bona babebhizi ngendlela ethile balabo ukukhuliseni omagqezokwabo but angikhonanga ukufika nabo sengisho lokho umizoyibuza wesehamba yedwa even ulidla amphilizini nawe ubebhizi enzani ngoba nazi ukuthi ukhipha isingle kusegram but ngachoose ukuthi ngoba kuyapho ukuthi ngimbone ngibe nani ngimvakashele ngimbone niphinde nimbonge abafowethu uZondo ngicela nimbonge ngoba uyangifonela qala ungifonela ngamshaya into ayindoda sobe ngivele ngisestudio yabo nje kumele ngisuke la ngihambe ngibuyele eGoli noma ngihambe kuseni because intambama ngiyangena ngikhuluma lesiti ngiyoqedela but nje ibhize kunebhize na but uzamile ukuthi ungiconvince nonto akwazi ukuthi ungafika kanje dala sicela ngathi ayibala ngithi ngizama ukufuna umbongo hayi siyabonga yakhe somnyama ungulibonga nje unazi ukuthi isithi yeza hayi ingoma eziwufoqa isithi yephelele full access kuba niphathe kahle ngiyayithanda siyabonga